Kasab Committee Gablakredo do Menteri Ketanat Penroy Sir Uba Hamlet Sendoling Hinegasi ka Pratari Unaila Arja Arpo Kalaithu bakin IT ka kaipot ka high level committee ha ka Arpo Pratari Unaila Arja Arpo Habai Krem Grab Thai Kubor Uba Hamlet Ulaithu bakin IT ka kaipot ha ka Jelang juk HLC Kaban Long ha ka Sit Hoding kata ka Arpo Pratari Laban Kro Hangni baka Sarkar Jala kala Thau ka high level committee Banwad Ikilat Kilinti Pinkin Ria ka Themator Shikiwei Park Jaka Menteri Ketanat Penroy Sir Ulong baka Sarkar kala Thau ka ni ka sub committee bar khmi halor ke issue ha ka beide baka Jaka Themator bar ulong ru bakam long ka bade bon batai ke jing ai jing mud jong ka sub committee shaka high level committee kabla thau daga high level committee klub committee hanga kum chairman ban penbait ki katu ka ne ki jinge ki bai kendu ye ki ba omla ban kal na ko ka high level committee ti hapo ka sub committee bareng la shong meeting laisien blodan rakat nak leng joka council nada nak leng jong aksiem ka himamaliam berkat bagi official jong leng ka World Affairs Department dah ke di meeting dan di shong la penbait bar ka report mata kla rong biang dan shong ba yang di report ni sendiri no hak arti pratrik mentak bonai ke beri ke ski ke ba ke high level committee kan shong ka kam hak report cuci ka Sarkar naduk ke isu ke belajar usang aja ka para prime ka kwa airu ba ka di isu kan poi syakat kadang-kadang aku tumi ke komiti marban rai mukmak ya kanu no kam long badai marba kadi kam ka bala asteng la bot snap di ban le kat ya kam dan kam bantu daka komiti kadang-kadang ba thawi ka high level komiti apa ka jinglong chairman dan ba person tersong deputy chief minister dekat ba di ministers di official bangan prepare barka high level komiti kale la ka jong kam ban pet ban examine ya kita kecil ya kita kena buat kita bak tahu kalau ban penbait lagi ni, kita kita kena dua hari